Palungguh Cokordewo. Dados prano gato pisan Palungguh Cokordewo. Mangno ni dewek titiang porosido tangkel orang ajang wak. Napi menabu enten pawacana. Kemauan nasapun iki. Sepetangkelan titiang kumandiring lige Palungguh Cokordewo. Dados matiosan pisan tado dano derwe. Napi menabu enten sungsut ping sejerona. Ienir kamu yang titiang. Waluyu sekadi sangyang surya. Lini pudening lama dua. Rengrem tejan Palungguh Cokordewo. Paman Agung, Inggih titiang. melah pesan buat sepenangkilan paman semong lejani. Paman yang sido tangkel diajang gelah. Durmaning sido paman ngetos kengken sebubawan gelah. Sing lempas buat penarkan paman. Dan bino carai surya kakem kemban igulah. Malih muka di anak kejenah, malih muka di anak kerem-rem. Apun yang ramenya. Mirip paman nangsa. Apuan gelah heling tekening pumargin gelah ane subeliwat. Sing adolen pariunukan yadi dia Nawang Sari. Paman Subenawang. Ian tuah kegelan gelah malu yadi nya Nawang Sari. Subo rasa jangkep wilangan nanging tan preside jangkep ala kirap. Ngantos in gelah ngawilatin pasiwomaran. Kasor gelah ki pasiwomaran. Durmaneng yadi Nawang Sari jangkep mekuranan ke jagat aratna duipe. Apan rasa pino pengklu gelah ke kasorang mawatu jengah ya teu erang kayun gelah. Uleh ken-ken bengin kinang winayu pang presidesan ngomatiang somahne yadi Nawang Sari. Melaksana paman Durmane ri sepelaksanaan paman sido mapikoleh mati somahne yadi Nawang Sari. Di subahne mati cagar nyen kayun gelah lakar jangkep mekurenan. Wala di subahne pada penak lah yadi Nawang Sari nuwak anggo mesatio tekening somah ieu nene ngawinang sungsuk kayun gelah kayang janinyen paman. Duaku. Dados malih Palungguh Cokordewo. Eling ring-linggih hidoy hari dua. Titiang sampun mewanti-wanti mupungan tureng aja. Duanin hidoy hari sampun wate. Sampun mewali kering sejeronin panca maha Buddha. Ian wantah tangkat dunia aku titiang duaku. Sampunan pisan malih eling ring-linggih hidoy hari. Makin asapun ikian. Ian wantah kangkat yukti atuh titiang. Palungguh Cokordewo pindah ke murdaning jagat. Dangan antuk Palungguh Cokordewo jagi ngeruruh anak istri sanes siotan. Titiang kumandi jagi ngemit pemargi derwe. Melah pesan natur paman yang kopi kayun penggelah. Misi mulan ceratur paman. Ian gelah nyen ngalap rabi lenan ken yadi Nawang Sari sidoelah. Apan rasa kuasa gelah di jagat jong orang wesi. Paman pang Nawang pinakung teng kayun gelah. Bendanyen gelah manguhin anak lu patuh kopane ken yadi Nawang Sari rekale ditumare ade kayun gelah ngalap rabi. Ian sing kitu sing ade kayun gelah ngalap rabi nyen paman. Indayang mapi kayun rien ratu wakung lingse. Iya nasapun iku rares runduk pawacana duwe ring dewek titiang. Dan gelesang lingsir Palungguh Cokordewo ya nasapun iku. Hidup pamana kengken. Mangkin nasapun iku. Niki saking tulus bakten titiang. Ngat padu kumanti ring linggih Palungguh Cokordewo. Sat mako titiang ngaturang kuangen ratu wakung. Punapi yen pianak titiang ipun yayu. Jagi ngatur ngayah ring linggih Palungguh Cokordewo. Kengken paman.
Pinako nyambung tuh paman ya tuh bakten paman dini di puri jongrang Gusti. Pianak paman ayu pang sido nyandengin gelah ngoworak kita hidup paman. Den malungna. Donyen paman mecager paman subenawang. Apa buen subuh ada putran gelah iceneng bagus. Ya diatun sing putra bergelah ngarupako patuh nyen bergelah ngayakin. Walayan pariundukan pianak paman lan manipuan baosak iringan gelah kepuri malunggi. Ya nasa pun ikut durus-durus masak. Ay. Amat liangi dewek ngiring sepemargin itu doa gong putra. Itu merago bagus. Alap i dewek lantas kantong. Ne pemekas na. Dini di Suryo Dwipo. Ido wicaksana. Wikan ngentran jagat. Domawinan jagat trepi gilik seguluk paras-paros aku naik. Nih ladang lah nyamuk, bapak bentar, yang gua ajak tangkelnya bagian dori kerendahan malu. Wow rauh Jayo Prano. Ngen Jayo Prano. Itu berjalan sini, agol sini. Cang Jayo Prano. Bener. Yang Cang Jayo Prano nyaya cara pate saung galang. Konslet orang saung galeng. Tenyen kan ngakon saung galang awak cara godoh hemon tuh gitu. Mencinya ngakon Jayo Prano. Tejia kita marah. Nah ngujang tuh jani uyutang. Bemekas nih jani sing nak. Idewek dalam rangka pesta seni ke Siongolas. Oh Cibang Nawang. Jani pesuang aku mirip Ciglang lang bareng-bareng. Yen ci apa kal pesuang ci? Jang menilai yang bu jelek anon ci jak cang otomatis ora jelek. Nah yen begitu Kang Wang Wiramo kal pesuang Cang. Wiramo. Oh pangado nimpalen ci Kang Wang ngamasang. Engken? Apa orang ci? Cai ngamasang. Bungut paon cang tepuken ci? Sehingga ngamasang Kang Wang ngartai. Jang arti jangnya masanin. Nah. Anak si abubo ama besamal. Jadi dewa pitung samudra jang lewatin, retayan jang ningah Wiramo sorot dedaran. Kengken jang bengarti. Karena itu perlu makan, itu artian nah baluh penongkok tak. Oh inge, wawanin malebisan. Nasi abubo ama besamal. Oh inge wenten mangke nasi bubuh muas to tepang. Rian tukan nenten medue ulam kang yang sambel. Geng jang mengerti. Jajokino atamas wadahin. Jajokino puniku patune genang ring bokor nenten medue bokor kang yang tamas. Biu kayu nasaka boleh. Nah niki wenten makin biu sane tasak sekebule. Mang nama pria tasakipun sekeban tuh kabrit.
Aduh wani, aduh talung. Wani punika wantah raku-raku taluhipun wantah ulamnyane mangda jangkep dados sasiki dagingin saur. Aduh emas, aduh perak. Mas sareng perak punika wantah perhiasan idodane ritet kali didane pada tanggal kepuro. Nenten medue mas sareng perak kang yang semprotan. Bawang kasuna. Bawang sareng kesuno punika wantah base-base ritet kali didane makaryo lawar mangda becik rasanipun dagingin pleksin. Omang di posisi. Yukti genah omang-omang punika wantah ring posisi yen ning ring gunung kuastanin bekecon. Alo sanjang arti gelingan. Apa alo? Jadi ida hartiang si gendengan cange. Para biu kayu nasa kabuleh pang mepriak nasak seka baji kabrit. Bawang kesuno misi baso-baso misi pleksin pada. Ida hartiang. Artian gendengan cange jalan mulo jadi ini ngoyong. Yen jang yang subuh 80% benar ke artian cang. Jadi ngendengan cang artiang. Oh, nah, ken yo artin itu. Nasi bubur mabe sambal. Tukang tabuh subuh magambal. Jaja gina tamas wadain. Pergi none subuh kepayasin. Piu kayu nasak abuleh. Subuh liu anake mau balik. Ado wani, ado talu. Ado muani, ado lo. Ado mas, ado perak. Ado lengar, ado bonglak. Wani. Bawang kesuno. Bajang teruno. Omang-omang di pesisi. Ngeroman kisi-kisi. Biasa tau. Artinya hebat. Yen jemak cit penterjemah luar biasa. Mesti jangan ketat baca jalan mulu artinya sehingga kan tidak tinggal artiang. Sing beli jaga tahun cim lajain tuh ci. Yani gini nah. Nak jaga rasa indah seseorang tuh berlainan. Oh melenan saja len gobolen pekenahan len dedemanan. Nah. Aman yang dedemanan si soro hapone. Yang cangjak len sorot ke barat-baratan teman cang. Nah, tujuh lu. Soro ke barat-baratan, pangda di barat dirit. Nah, jadi sing dingam pemekas lagi dengan cang. Oh nana. Sendunya sebuah lagu yang dibawakan oleh bintang tamu kita. Televisi Republik Indonesia. Kali ini tampil di depan saudara-saudara sekalian dalam acara Anekarya Nusa Kambangan. Nah, Nusa Penidap dong. Nusantara gitu nah. Dalam acara Anekarya Nusantara. Kali ini bintang tamu saudara Bentur hadir di depan saudara. Dalam lagunya yang berjudul Tenda Biru. Tenda Biru. Sebelum lagu ini saya nyanyikan, ikutilah dulu pesan-pesan berikut ini. Udah jadi dah laku nih. Cang di TV jangan balik. Perpitan kalau pesu tenda biru nih. Jani. Oke, berpacu dalam melodi. Yang ngalam mod nganti yang Tak sengaja lewat depan rumahmu. Ku melihat ada tenda biru dihiasi indahnya janur kuning. Hati bertanya pernikahan siapa? Cintaku hanya kamu.
jam merah jam. Rinduku hanya kamu, rindu hangatku. Lihat pohon pisang, kalau berbuah hanya sekali, itulah tandanya cintaku tak terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Wow, wow, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you money tomorrow. Oh, I love you more than I can say. I love you more than I can say. Ngiler, osot kumis bali, sampun ambil adi merasa sang saya. Apa siu bali hanya maju. Tamban batik mepintangan punyan waru menjang papat uling cenik penginjangan subo balu maro bakat. Ole 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 punyan waru menjang papat meli bawang di bualu subo balu maro bakat kewalu kang wang. Dari jauh rasa sayang. Keto geningan canggih bang tawang ci. Memang mentalalalala. Sar, nang iwasin dong. Berjani nguntul kengken je siapa metatu di bang naik wasu tu jauh kuda dong jag cara tanduk sambil luwana ngulah pesu jag mekeplos tan sideng hitung merang ke samping mula jelema sing lapongono dike setonde ngerawas mekemelan bibehe iwasin malu yen pasti ke sumekan bencang iwasin mara kemelan bibehe ampurayang di tiang nunas kelewang rekeduaku. Oh belakas nato. Tar Itiang jadi neglah mekesiap nih marai anto napi. Ri sedang melinggih di puri rumah sesamar saru bergelah mireng jenengan di ya denak megening gitu kayun gelah iseng medal ke jaba puri ye nenek Rajuno megening not gening apa ya toh Nge gendinganipun gaduh-gaduh medaging kul medaging kacang medaging sambal tuh pen soleh di ngamadukan bin kemo bin mai tar Ien aliang gelah di pewanengan sawetara meh ada dasar tiban lebih ada jenis sing kain ada ngenah tangkil ke puri tur uli pidan di cai nongos kadung kedalon ipun ngarana pekaryan wakung alih gai inge ipun nak suwe magenah kiri kering Madura wakung di Madura inge jatine gelah nawang nek ke bawas Madura ien juang uli dini Dewa Ratu joh sawat selat samudra dauh tukat tuh di Jawa tongos ne inge kering Jawi kuman tuh di Madura di Jawa cai nongos inggih Dudu Agung sampun dasut tiban di tiang ini sedang melahel
Jatine cai pang nawang nah. Uli pidan glangulati dot nawang paunukan pari basa duro negara. Ini kebenang kas cai ada ngoyong ditu. Ipidan dugase nongos ditu. Iya nuju nang sandi kala sanja-sanjana. Ada tetujon lakar melali. Mejalan ke Mumai. Turmaning kecundok ngajak anak wong Madura. Metakon iya. Bisa cai nyautin ngangon bahasa Madura? Biasa nih. Ngomong kengken bahasa Madura. Sekali Indonesia ngeni kaya. Di mana tanah dinjak, di sana langit dijunjung. Tuh Indonesia menien cara Bali lantas. Reng dija Ibu Pertiwi di injak. Iri ke langit suwon. Nah dari kanggo men kengken bahasa Uniki bahasa Madura. Halo sampean mau dedung? Oh, batung sampian masih. Cai seretan hijau cai. Man, apa artinya itu? Halo sampean mau dedung? Tamoleng sampean. Kalau sampean mau dedung, yen ci kena pules. Tamoleng sampean. Ujang misi nguling pada. Janjang mulih. Depan ibu malu yang sing resep. Mulih ci pules. Mulih ci pules. Oh, do di margo ci pules. Oh, bahasa Madura. Ready kira sampean. Dah kaya pada jelang. Halo dah kaya pada jelang sampean. Dah kaya pada gemro. Apa artinya itu? Cai jelema macam-macam. Jeneng cini caru cicing badang. Sing kanggo ban cicing badang, cikanggo ang cicing gemro. Oh, yang cang Aing cicing rong jauh cilang dengan pengane. am ya. Aduh, kene ngon saja gelah. Bane calo lemu bibe yang ngeraosak bahasa Madura ne. Jenenge ulian biasa tuh awinan. Halo, elah ngeraosak. Tur ien bibe apa bahasa Madura? Bibeh bahasa Madura wantah colok. Memeh, Colok. Colok. yang bibehe colok. Yang cungohe rokok. Ujangnya galosan bahasa Madura. Matanya kopi. Sing itu. Man, Bibeh tuh na halus di Madura tuh colok. Yang para depet ada dagang sate lantas sate Madura. Cising tadi ngomong, Mas pinjam, jelo Mas. Men Jak kepos gigen Chinese. adi keto adi. bikin keto. Argentina ke nyile bibih dagang sate nih. Weh, Oh, pinjam colok tuh artinya nake ngile bibe. Benar. Oh, angkal jok benturo. men yen prade lantas ada nyet lakar nyilih colo angon ngenyetan rokok Oh, prade. man kengken batin nyabat deh. Biasa kemanten niki. Hah? Mas pinjam korek api Mas. Rauh korek api. Mas pinjam jelok Mas. Kepos gini. Nabi malah kita kena citiang siap. Oh, yang begitu guncang boci. Jadi cang bertakon kenci. Apa Man yang bahasa Inggrisnya kengken bojo. Ye. Weh. Cai metakon tunggu dia nyamene orang upuan bojok ya. Bahasa Inggrisnya bojo ke kengken bojo. Oh, dok. Weh. Yen ada metakon, tujuannya metakon, dek itu misi nuding bojok. Nyata kengken metakon. Kan wau titiang ora cicing batang nih. Engasan walas. Tapi ngewalas hidupnya kene. Apa mirip bahasa Inggris nih bojoge gitu nyata. Nggih. Oh, kengken bahasa Inggrisnya bojo ke. Liman Cine lepas kengken bahasa Inggrisnya bojoge nengel limo. Oh, jongang limoe. Oh. Sing nggak dia nuding. Sing. Oh, man kengken bahasa Inggris bojo ke. Oh. Weh. Ben jelek kan jelek. Woi, nejak sangat san iki anu sentimen. Anak-anak yang saja mulut cai nawang sida ben nyautin do penyakon nyamannya apa bahasa Inggris sebut. Bojong bahasa Inggrisnya. Bah, ringan masalah. Titiang pun biasa crash program ya.
Bahasa Inggris iki reng kuto di tiang. Men- Mencak tijau bahasa Inggris bojong niku. This is lutung. Jangan kedaji. Bojoke ngajak lutungnya namanya nyamot tau. Mak no. Ngabet-ngabet ngaji lincah bolo dari Kene jero. bengaku-ngaku duel. Kone nagemel bejek nagi sangkep Angkal tuh nyapu wales kasih yang aku, nawan. bro. Jek ngaku bener-bener nyerah deh. Dar, Tiang. cai metakon mare. Mula nyete metakon tuara nawang artinya apa mula cai metakon sangkaning nguji ya gitu teh malu. Yang kengalalin tak menapi kebisaanipun nih. Bukan ngangken nipun lincah puniki. Nah yang gitu hidupnya cai nawang apa bahasa Inggrisnya bojoge. Kuning awenan dijang metakon tawang dijang kena ipun nih. Man apa? Engken ya. Yang bahasa Inggris di bojong. Ah. Mangke. Dua gia weh. Man yen prade ada bojok selem. Bojong selam. Hmm. Belek mangke. Melihat ada bojong putih. Mangku. Weh. Udah kamu laku. Ini jelemu kurang ajar nih. Sing dadi ngeraos gitu. Permada adane. Ayo kita mojar ginawe karena sule. Watan dadot memunyi ngawen nyakitin kuping. Aris. Da biasa ibu ngeraos tata ngardi sengsaran kena timpal kena anak len. Tawang mangku tuh. Mangku yang ada len mulut wah merupa yang serana. Yen prade ada nyet cai pemekas lakar maang paukodan nunggal tekeni desang yang widi. Mapan mangku tuh apa benekin ucap mangku kayangan ila dahat gumi nengardi wakasan pati mati cai di kedituane di dasar kawang nut nyanan gebuk gumi bungutnya ajum-ajuman. Yang taruh yang orang mangku kayangan. Tunggu mangku kayangan orang bojok. Mekeneno pemerasito di tiang. Ya den tuare mangku kayang besekala cai matur ngrawasang maro. Tiwa ngatur di tiangnya wawu. Genggen Bojoke mangke, bojok selam belek mangke, bojok putih mangku, mangkun bojoke anoman. wih cok mesti bobe. Dua pesan cai ngeliukan layah tanpa tulang cai. Melayah apa metulang? Bodoh. Temen atuh ya bojok putih mangkun bojoke totonan anomnya. Weh nang dekaku de cengah nah. Sing ada sime, sing ada perah bojoge ngelamangku caran-caran. Yen ngeraosang anoman, jaga anoman bojok putih prakat pilana. Cuma-cuman Inggih mangken ten sapuniki Bagong. Jago napi punika panjangan cokori dewa. pipisan dah duduk. Mawenan ngecengen parakan manut tangkel napi wenten punika patut paotan. Saya waktu nurut paling bocok kori dewo ngeruntuhan wacana ketibur yang sekian titiang mana presiden titiang sumdingar doaku. Cai bentar gitu masih cai bentar. Iya. Mulut wah parakan sayanglah cai makerul. Dadi ni mawinan gelah nitah cai sing adelen. Gelah do. Cai pang presiden ngiring pemaring gelah tangkering dan nangis. Mapan. Wisrang pengarsan ide tamangane gelah pang presiden pedak tangkil diajeng. Nayan paundokan daging bisama. Wacana nela karunto tekin gelah nikal ketiba tekin pokor gelah sing pasti ke kena benden tu awinan pangsengalan tengai mewastu mengah Brahman tia kayu nida iring lah tangkering Menawi ngal mau danut tanu mantri sampun ebak ring pesepak. Ini lari sangat. ngal
atur wir pengapit duwe sami napi didapur. Ares cokor dewe percaya lamun cando kan dimangke. Kung sampun titiang jangkep sarang parakan duwene ra kuat. Layu wentan sandek pakai macam urang. Paman Mako. Buka pengideh gelane subul. Patuh masih nejani kayon gelah. Gelah lakan mata timbangan tekening paman Mako. Apan paman subuh jenawa. Gelah ngentos linggih hidai beli. Mako mudaning jagat. Larapan hidai beli muklo subuh newato subuh sedih paman. Apa bener jani putran gelah cening bagus subuh dua. Gelah ngideh tekening piana gelah. Pangsidai cening ngentos tegak gelah. Kewalo kayang jani masih sing keisenen pengideh gelah paman. Nah ne jani gelah ngideh tekening paman makerwo. Uli kengke jaban paman maut saho. Pangsidai je putran gelah ngiringang buka titah gelah paman. Iyan kesapun itu kadi bawa sebab kadi mangkin. Itian kan sido malih matur ring ajeng cokor dewa. Iyan kan minap kadi mangkin mangno itu yana. Mangno nyawes wacana duwene. Daging pikayon cokor dewa. Kebulut itu yana niku ya kemana. Sapuniki Ratu Bangku. Yening titiang sampun wanti-wanti matur ing yana. Taler durung wenten sane pemuat kayu ide majeng ring jagat duwene iki kira. Sane makin ngeten becikan ide yana sepisan mangga tangkil sapunapi minap daging pikayunan ide. Gelas mengutus para kane makerwo kewalo kayang jani konen ada putran katake. Nanti karang paman. Ya sampun iku titiang pamit benak itu yana. Mangkin pitelasang pisan kayun cokor dewa sapunapi antuk mangga ide yana kumandi sumanggap kering pekayu. Mametang nugre matur sesepuh. Duaning pisrang pengarsan ibu. Lama kene titiang presida wenten tangkiring aja. Menawi teu wenten pacang ngerundun pawet sana syarat atau terus ngandika ibu. Dewa salah tamat. Penangane jani syarat saja itu. Kewalo kenene. Ibu subuh pangkuda-kuda kadang ngadakang peparong. Ngono kang paundokan dewa kang ngentos tegak ibu. Kewalo kayang jani masih sing sida bani dewa ngistinen pengideh ibu. Kengki jatuh ini. Nang tegarang kenah. Dajai dewa lakar muponing kesukaan kenah pedidian. Ingat tang. Urep ibu pan ibu nyileh. Kenah nyen ben mani puan. Nadak sara ibu ngalen mati. Kalku dia dewa gumini dewa dini. Pamekas banyak dewa ni tadi ngami. Singgangan dewa. Dugro titiang Ratu Wakong. Mangkin wadah pemutus cokor dewa jani arsang ring idonake aku. Napi mau wenang sapunika. Sampun peng 3 peng 4 titiang ngiring idonake lingsir maosan inek keprabonan idori kiring. Ratu Bangku. Puniki patut bobot pikayunen pisan kadi pengarsan ide tiyang Ratu. Waning manut sekadi kewacanan ide. Tapi malih ide sampun meragel lingsir, malih istri. Duaning kebawas yang iuse sampun lingsir. Saat maka sampun wenten ring pabinan ide sangyang kala merkiu. Sire uning, dumadak ide mangda diri ke yuse. Ian prade benyang wekas laris. Nenten presida ide kantun kairing atuk titiang sami. Punika mangda wenten sumanggem kayun cokori dewa. Mangda wenten gamel ide atuk ide ibiang. Matur cokor dewa Ratu Wakong. Mametang nugre ibu. Sadurunge titiang awet ngaturang jagro binu. Pengajeng titiang banget ngelungsur gangernes nampuro ibu. Titiang banget ngelungsur kapongoran. Doning Sematra boyo wenten manah. Titiang pacang purun tiwal tempal ring daging wecanan ibu. Ian nuruh ring sekian titiang.
menawi ibu ketu masih paman pada mekejang subenawan. Yen aliang pailah gelaheng lungsur aja ngelaksane apa nemadan berah mencari asrama. Dadi salurin kapaica di sejeroning pesraman mula saja sida paripurna bengelah. Lah kuala namangane gelah nu merasa paman nu tekin unuk pauko dan wimuda beloge keliwat tu awinan rasa sing sida bengelah ngelaksanen. Mas Nugroho titiang Ratu Duagung mana nenten titiang persangga Nugroho titiang yen gumentos mangda gumanti rumase are ngangge wikan Ratu Duagung punika doh pisan. Boya kewenten bawa sida sang anak murang lingsir nyasan kebek daging pangaweruk sajroning ngangge sumayan saya rumase tambah terus sajroning pandina sekadi pun dipantun sayan mendaging sayan nutuk dipun sujatene napi malesane angen cokori dewa mumpung rengajang makin inggih mangda jantan ini jadine paman Wanda patut Ratu Duagung. Napi wenten susekel ring sejeron pikayun. Ina yang gegalangan mangkin. Majeng ring denda kelingsir mangda muning titiang mundut recanan cokor dewa. sane gumanti banget ajarin titiang ring mana ten mangda nenten sangkaning titiang raris ngemurdaning jagat duwene nyakro dalo riki ruk ibu asapun napi pemargini dayaji ibu mangda wenten sapunika mana titiang Wala ada sumanggup ide wondoki. Ide. Mire badan yang kebang dewa matut kene ibu. Galangan. Matur cokor dewa wenten susekel ring sejeron pikayun. Aku jadene keneng. iki ibu iyan titiang nguning ayang atur sapa ini kan lina nido yaji sane sampun lintang boyo lawas sampun Bener. menawi to ido sampun merupa umur ingat cintia wastu lima ngerahina wengi titiang boleh nyumpuna yang angan ido ibu Ide mah ini gelah ngipi paman Napi daging penyebenan cokor dewa. ini napi kelugro yang berada di tiang ojang Yang sing pangkawang ibu niki. sapun iki kene paman ponen gelah presiden ngaturang sungkem dadi supengerianan idang rundun bisamo ning sening bagus perdana putra dewa sapun iki ien mula saking nekeng tuas kayu ni dewa lakar ngendos lingi haji ngendos lingi ibu ni dewa ne aduh pengayu bahagia aja nih sapun iki wala setonene yen tuah dadi pengide haji lautang teduni dewa kejaba puri idewa pang presiden nyelan para jana pemekas ni ado nongos di panepi siring pang seng pocol dewa man paweweh di sejeroning pesraman paundukan darmo patut di dewa ngelima di subane sida melah sida antar bani dewa lautang bencepok idewa pang presiden ngelalandong ngumbar desa ning ketu nyen paman ngungsi tuntungin ukir mega kemar mapan ditua de mesimpan pusaka sakti kabinawa pusaka lilit suci selendang sutra kuning tuh gitu yen pradesida pani dewa ngemolehang niscaya ning idewa menjadi sakti tanpa ingan sinemah dening parjana sinemah dening satru napi malih kinasihin dening guru pan kasuk seman pusaken itu paman mula tuah merasta yang sahananing momo angkara dharma weci aja ugek nih sejeroning jagat raya itu ada gitu paman nawak titiang boya sangkaning titiang uning Ratu mana nenten titiang persangga ien penyumpenan Ratu Duagung punika sat maka sampun sipte sane ngajarang kaon wiyatin becik pemanggu kiriki aring sajroning kauripane sekali napi malih sekadi penyumpenan cokori dewa ian kerauke nantuk ide sang meraga kawitan ide sang meraga leluhur punika sat maka sampun ngojarang kerahajengane sane peraya panjang panguping cokori dewa rumada kadiasa punika sane make pamakas cokori dewa sapunapi tapi arse ring sajroning pekayunan Nalar titiang wah kenatur kadi atur belen titiang Ratu Duagung puniki sanang memargi cokor dewa rumasat puniki sampun siptone ngeraukin angar cokor dewa
Pawisek raja dewata duwene. Kemon coko dewa mangkin ngemargin ning. Kaon wiaden pecek. Boleh wiaden enten punika wantah titah ide raja dewata. Punika yang kemana hantu titiang? Dewan patut yen kemana hantu titiang kadiatur pengabeh duwe makesnami. Nuni sadurung punika rasa durung kumanel manah titiang yen prade. Ibu nitan titiang ngamel jagat duwene. Sirauning melarapan sumpenayang titiang punika mewastu asung kawini sida ngemolin pemargin titiang prade ten wenten ibu ngerundun wacana sapunika bangayang titiang ngeraga saling lungsur. Nak wikan ngerawasang bu. Ida sang sane sampun meraga yang sadu gunawan. Sang sane sampun ngewikaning ring sejeroning Haji Danur Weda kantun taler mewah ngerawasang sapaindekan ngemurdani jagat tapi malih titiang. Luwe ranganing kadi mesel kakule sesidan-sidan ngeratang taler pacang meberarakan bu. Napi Tian kumandi kelugre sepisan titiang lungsur wara nugraha mang neledang mapai cegalah titiang pacang mau pamit dengan ibu ngungsi tuntungin ukir mega kemar punapi menawi Jatene bat kayu nih. Kewalo reh nene majalaran panipian. Luas idewo mepamit kal ngalen ibu. Apa benuk taman nyet idewo lakar ngia sayang kumin idewo nih. Tunggu dia ibu sing ngelugre. Jani kini senpan. Lan saya kan untuk upekara pemidiwidanan halu. Munasi ceri raja inggih Raja Nagung tempananya. mana kesareng ning pemargi duwe ning raja. iring Aris paman bareng Nulis semun lo, mapan maru pesulen asane keliahan bumi le batokin kenyam lo. Biasane sing yo ten tepukin mok lo kene. Maru pesu pengidang makenyam. Di kene semangan maru bangun lo tepukin mok makenyam. Ada kabar baru nih lo. Tadi mau nawang. Ah mok lo. Ada do gen. Kenah diange patuh buka ibipuan. Ada sing kenah diange melenan mo. Ngado melenan Sajan mok lo. Nah lo do jo keto ken mok kene masa dia nawang. Dadene syarat kena mau ke pangsida nawang. Apa nih ngawenan tiang setatu liang, setatu lega. Syarat san mawanan mok metakon ken lo. Yen keto, mahi oren aja. Mainan lo ren. Kewalo, pangseng dini diamenan metene. Iba po sedang mesare. Lah ngale tongos men. Pasti rahasia nih lo. Seng jo keto mok lo. Mainan mok. Nang tiang stabilia sing jadi. Nete paundukan di dewek ada di desa Mansakti. Nyamo brayo ni makejang tresna kaping di dewek sekeluarga di. Nuju nyentiang mesliahan kemarga ni. Makejang nyamo brayo ni. Nyaman sarau kodan tiang. Dan ning awinang tadi. Sayang muwah-muwah saja rekan kenah tiang. Oh tadi ni ban. Tresna nyamo brayo ni kene ngawanang bedang liang. Apa pun aja nih, iba penuh dah dene kanggo aku kapin nyamo brayo, angon desa. Nih napdapin nyamo brayo nih di desa Marsakti mo. Do nih ngawen nanti aku tuh kada napo mo. Saja lah. Lenan kita mirip baru lo. Lenan aku masih mo. Nih te paundukan tresna nih bapak lawan ini bebe. Sayangi bapak ngepiana kapin uko dadi. Kita masih kapin deh.
tadi mau saasa ngamres kapinin tiang. Mes mare ni mau kenyam-kenyam ajak tiang metutur-tuturan. Ni jani mau sakit ngamres. Apa mirip pada munyin tiang? Utawi laksanan tiang yang wetuang mau salah tampi mirip mau. Yen sakit ada munyin tiang pelih. Tiang ide kepelihan kapinin mau. Dah juta sangat tahu mak lo. Oh dah dene kena ben lo narko mau nyebang. Bener. Mau nyebang ulian sebat tawang lo. Sebat mau ke ulian ning ngahang tutur lo. Lo nyamatang sayang ken meme papan lo. Tuh rana mau sebat apa kaden lo? Saden ning rane yang mau buka kene. Ulian munyin tiang ini maro. Tiang nyamatang sayang kapeningi bapa gitu. Benar. Men yenin mo kaden patuh batne. Nyayangan kapeningi bapa. Dijane mirip bapa mepirian mepianan mo. Patuh dijane patuh lo. Dijane patuh. Do lo ngale imona. Men dibenengan kene bapa malu. mepina. Ale malu li penganggo. Penganggo, kengken pengangon tiang. Pengangon lo ngerenyet ket menek kedut. Subang kan namun ceng-cenge gedane. Pandilet kuping misi subang. Motilah monian sing ten maganti. Yen aliang digobo. Goban lo jegek. Potongan langsing lanyar. Mau kengken yo carut talan ni mekuping. Sebot mau tawang lo. Yen ado kaya medak pipes lo bakal penuh kini meme. Yen ado kaya ngale selo ijo lah ko yablak selo lah. Yen lo kini pangliang kan payu ni. Mirip kayang kengai lani raraman lo pidan mapinan-pinan. Lo sangkal jegek tugas purnamo ni lani gaya no. Sangkal jegek pesu. Mau sangkal kini jenangnya tugas kajang rene tanah lani gaya. Sebat mau tawang lo. Mo lo. Subat-subat mo mesel-selan mo. Oh mondo ke. Mo lo mo. Yen toleh tiang ke. Yen tlek tekang tiang goban mo ke. Potongan mo ke. Sujatine mo ni nak jegek. Nyen mirip pisako ni mepeki orang mo bocok mo lo. Dah mak ajem lo. Mak sing betak aji ajem. Di bibir lo manis yang mau ni jegek mak. Nang dikenal lo kengken yo cara bola pingpong. Mo lo. Nang dah mau ajem lo. Ada Sing sing kan ajem lo. Sing ada pernah tiang ngajum buku dan mo. Ni jani kene na mo na. Ajum tiang mo sing dadi. Ke wala pedalem mo tiang. Mo pang sing kene terus sebat. Man pang terus sebat kengken mana. Jadi sing sebat-sebat mo. Ni jani kene mo. Ore na je mo. Kene mo lo. Ya ni dewek tadi manusia. Mentek dini di mercepat. Sing ulian gobone jegek itu masih ulian mepenganggu bunga. Ngerana yang dewek manian bakal nepukin melah. Pusing. Man yang cara lo apa ni ben pidan pang nepukin melah, nepukin suko. Kene Apa dah? yen cara dia. Ning ngerana yang dewek nepukin melah sing jadelen. Laksana ni melah. Solah dewek ni utama. Ni andot kapening sesana ni dewek tadi manusia mo. Kadang ada masih munguh dikecapin sastra kamu. Nekin ucap trikayo parisudo mo lo. Nawang kayu parisudo. Daging trikayo parisudo ni Oke, pemotro nawang. Abesek idewek memuni apang melah. Dadua melaksana apang melah. Tetelu masih mekena apang setate rahayu. Sing dadi dulet, sing dadi bebeki kapinin timpal. Apa nulian munyi, kita masih ulian laksana ni. Manian idewek bakal nepukin sawitra, nepukin timpal. Kita masih ulian munyi ni. Ngerana yang idewek bakal nepukin musuh mani wekas. Oh, dah ini kita isin kayu parisudo. Dua bener mo. Aduh lo. Kengken. Amun jatene lo lengah ni lo. Lengah kengken. Sing bisa ngedos sebang. Sujatane kengken kena mo Kene sebang nama pirian, kene sebang nak gedang. Sujatane kengken kena Sujatene lo nak guyonen mo lo. Guyone. Halo kene lo. Ben besik ada sang sayen mo. Nang may malumo. Ni apa perjalanan ni memang ngajak ibapo. Yang dijo kaden mabantan sewai-wai dewek oreno menjajahitan ngecanang. Walau yang sebuah perakat bantan ni yang dijo kaden mabantan mau sing nawang. Lo mirip nawang lo. Yen pauno kantut yang nawang masih mo. Lo nawang. Kaen tiang intip perjalanan ibapo mo Banten. Nak dijo lo. Nuju Purnawa. Ibapo mo Banten kemo ke gunung mega kemar. Ke gunung ini tegah tu. Dua benang mo lo. Kene san lo. Kene bapo sing bani matakon ni meme takonen nya. I meme takone. Walau dayo angon. Dayo ni kengken mo. Walau tegoi meme jak sebangin. I meme sebab. Oh. Tepuk kenapa anak ni bajang-bajang ya bang sing sebat ni meme. Apa takonan pastinya ore. Saja mo duak masih mo. Oh, Ke walau tume ni meme kali jani kone. Nak nu mau payas pada Nu mau tawang payas. lo. Oh.
Sai-sai nepukin bang. Nyak mau kemaran sa de jegek-jegek. Berak eng lega sang kena he. Lo cablak. Le range. Cingakan ke meme. Aduh, lak benani gitu ya. Bener gobo jegek bang sebang kita nya adung. Yen gobo jegek. Bang kenyong manis, mimboh bener jegege ben penjebos ada natuna bisa desak. Yang sebang aba bubu kene macuat sampai dulu. Le cabla, le ratna, aduh jegek panak meme. Kengken cara wayang golek seriat. Hey, lo cabla ke? Ben kok meme matakon ka pinang lu na? Nah udiang kena aba sebang. Kemudian maluin mau Son nyebang lo sakit mungut bang apa sebang lo. Mungutnya nyebang kalah dundune hidup gitu. Lah ini jadi pedih. Meme, do jodoh sangat amin. Tiang nyebang kadang meme tiang pedih.